Nadagin, nasa enu isut sumamay, paltuaden at sana ang amang lemes kanyaken patay. Let ang tuy barupungko, singay ni tarumpingay, alupuden na nga ipalagi, tagidirag sakti ununa napay. Di mo ka ding malagi, din tain pang pangruna, agitan tudeng-denggen, dagiti bila anatarimas, patempatek di tayo tultulog, nga dahi ti rumaay, nas daw tinaken putada ng tumtum dagiti ragratsa. Nagsamit alagipen, nuy di akapasigan tapay, dagiti nga ininisen masamitat makamurmuray, pinarimrimken pinaludit, makabukay makapaganay-gay, ay luwaklat umarimayang nung malagip puti na kairwaman. Anya ka ditiga puna, nga itatangket ng lipatan, natarumami sa bibig, pinagpatim sa manlakidan, dati pusuket nagpasuknud, tadi taman lakap-kap nekan, nu syakti akin buangay dagiti, balikas sa sinabsabungan da. Yo, Boss James! Happy watching! Happy watching kini Ate Chinita daw ako, ni mga Ate Riz Nicolas Balino. Ken kasamitin dete, adayu alugar, adayu alubu, tinagapkapuan mi unabang luwasabu, isut kapunang may dakatinuntun, taaga diwara agrakurak tabanglong, sadyay luglugar mi naruway ket aduda, dagiti sabsabong rosa sa kaskenta, ngemawan man laeng tay nakaibat dyan na, kalamatak no dilaeng siksika. Kasameten ken ni Apo Kapitana Lilia Bersalona dito na Bersalonas Lucky Letson dito na Biglo Kabata, di may sabay nga sponsors ti Araco. Hello, pa-shoutout man kini Don Bulan. Hello, kamsat Don Bulan. Hello bro, kumusta ka? Sadyay luglugar mi naruway ket aduda, dagiti sabsabong rosa sa kaskenta, ngemawan malaeng tay nakaibat dyan na, wabukel amatak no dilaeng siksika, na minsan arabi anagdardaret depa, kaskala agtutugaw ading po dito'y sikiga, kasbulain ya Bruce tado ang adagulap, agring kan manong kasmula kuna kanya. Isagot naman kini Boss Norbert Mateo, nagraman ba kini kay ngungot na ni Mang Rosbelia Mateo. Agrama meten ken ni Mr. and Mrs. Romulo and Melanie Corpus, and of course to Uncle Bernardo and Auntie Carmen Chita Ballesteros dito Hawaii. Hello, Marisa Yubuyudan, kasabay kablawak mo ni Auntie Reslin Agpawa. Para ken kaninang Joy Elasio, Salaman ni Remy Guillermo. Hello. aglalon santoy marikna, asakit ulok sakit bagik sakit naken, taong si kinakapiten ay nagawanin ket di naasin, nupangget panaglailo, rugyat nga ibislin nga isao, manipud ulo aging gatadapan mo, kabaelat nga itentaragsak mo, alan ko nam ading tain nakipaneknek, alan ko nam ading tain nagrugyanen,
tapno day tapusong di nagtududwain na tuy ayat ko mangay ayam lae. Hello, Ate Noraline Domingo. Anyakat pa'y ating iti gustuin, mabaling pumet nga umay idatagin, nukutse balay kwarta da amin. Anyakat pa'y ingka sa pulen, alam ko na mading taing nakipaneknek, alam ko na ading taing nagrugyanen, tapnun day tapusong di nagtududwain na tuy ayat ko mangay ayam lae. Alam ko na mading taing nakipaneknek, alam ko na ading taing nagrugyanen, tapnun day tapusong di nagtududwain na tuy ayat ko mangay ayam laeng. Tapnun day tapusong di nagtududwain na tuy ayat ko mangay ayam laeng.